Ndabasuje kandi mbifuriza ikaze muri amakuru ya siporo ngiye kubagezaho. Rero njye ubasuhuza nk'ibisanzwe, ndi Fabrice Mporano mumaze kumenyera. Rero uyu munsi tuje kubagezaho inkuru y'agatangaza rwose ubona ko ishimishije, iteye rero ibitewe impuhwe kuyisoma kuko urabona ko irimo ubutumwa bwiza cyane bwashimishije abantu benshi, ndetse abantu benshi bakomeje kugenda bayigarukaho hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Ifite aho ihuriye n'umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida Afurika Paul Kagame. Ati ni yese Fabrice, umuraperi Bulldog yagize atya yandikira umukuru w'igihugu kuri Instagram, akora ibaha muri no arandika, ndetse yasabye umukuru w'igihugu ko agomba kumugurira tike izahuza ikipe ya Arsenal ndetse n'ikipe izaba yageze ku mukino wa nyuma mu mukino wa UEFA Champions League. Akaba bimusabye rero ni ubutumwa yanyujije ku rubuga rwa Instagram asaba umukuru w'igihugu ko agomba kuba yamugurira itike izamujyana kureba uyu mukino. Ikipe ya Arsenal iramuka igeze ku mukino wa nyuma w'igikombe cya UEFA Champions League, ngo ni nyuma yuko amayira amaze kureba umukino wari wahuje ikipe ya Arsenal ndetse n'ikipe ya Real Madrid, birangira ikipe ya Arsenal itsinze ikipe ya Real Madrid ibitego 4-1, ndetse n'ibintu byashimishije n'umukuru w'igihugu. Ndaza no kubabwira uburyo ki umukuru w'igihugu yakiriye intsinzi ndetse n'ibyo yabivuzeho. Uyu muraperi yavuze ko nyuma yo kureba rero uyu mukino adashidikanya ko ikipe ya Arsenal izagera ku mukino wa nyuma, nubwo ikipe ya Arsenal igifite umusozi munini wo kurira, dore ko ku mukino w'ikimwe cya kabiri cyangwa se muri demi final izahita ihura n'ikipe ya Paris Saint-Germain, cyangwa se akaba ari ikipe hariya mu Bufaransa cyangwa se PSG, akaba bazakubitana muri kimwe cya kabiri. Paris Saint-Germain rero ni ikipe ikomeye cyane, utavuga yuko Arsenal izapfa kuza itsinda uko yiboneye, gusa Arsenal iratanga confidence ku bafana bayo kuko nyuma yo gutsinda ikipe ya Real Madrid ibitego 4-1 ni ibintu byatumye abantu benshi babyibazaho, kuko Arsenal ibintu yabirukaga kera yaraciyemo imyaka myinshi kugira ngo ize yatsinda ikipe ya Real Madrid ibitego, ndetse no kugira muri kimwe cya kabiri cya UEFA Champions League. Ibi yabirukaga mu myaka myinshi ishize, urana ko rwose ari ibintu bishimishije cyane. Rero abantu benshi bakaba bategereje kureba koko niba nyakubahwa Perezida Afurika Paul Kagame azemerera uyu muraperi Bulldog kuba yamuha itike yo kureba uyu mukino uzahuza ikipe ya Arsenal ndetse n'ikipe izaba yageze ku mukino wa nyuma. Uyu akaba ari umukino ikipe yose izageraho uzabera i Munich mu Budage. Rero akaba ari uteganyije kuba uzabera hagize ikipe izagera ku mukino wa nyuma. Wabona Arsenal igize itya igatsinda ikipe ya Paris Saint-Germain, kuko byose birashoboka muri football iridunda, ntabwo wazanga uvuge ngo ikipe ya Paris Saint-Germain nayo yaze gutsinda ikipe ya Arsenal uko yiboneye. Byose amahirwe ni 50-50 kuko Arsenal nayo ni ikipe ikomeye cyane, ndetse aya ni amakipe yose afite amateka ku gihugu cy'u Rwanda, kuko aya ni amakipe yose afitanye contract n'igihugu cy'u Rwanda, kuko bano bose bambara Visit Rwanda. Bano bose rero tugiye no kureba turasanga ikipe ya Paris Saint-Germain ifite Paris Saint-Germain Academy gakorera hariya mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo, irera abana b'u Rwanda kugira ngo bakuze tera z'abana b'u Rwanda. Mu minsi izaza igihugu cy'u Rwanda kizaba gifite abana bazi gukina umupira. Murabizi rero ko umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida Afurika Paul Kagame ari umwe mu bantu bafana ikipe ya Arsenal cyane, banayihebeye nyuma yuko ikipe ya Arsenal itsinze ikipe ya Real Madrid. Umukuru w'igihugu yagize atya ajya kuri X ashimira abakinnyi b'ikipe ya Arsenal ndetse na Arsenal muri rusange, ndetse anashimira Mikel Arteta utoza ikipe ya Arsenal kuba yayigejeje muri kimwe cya kabiri, ibintu byaherukaga kera cyane, ndetse n'umuntu bita Arsene Wenger agitoza ikipe ya Arsenal wabonaga ko byari byaramugoye kuba yaza agatsinda ikipe ya Real Madrid. Uyu rero Mikel Arteta akomeje kwesa imihigo myinshi abandi batoza batigize bageraho, bitewe nuko uyu Mikel Arteta murabizi neza ko n'ubushize yabuze igikombe cya shampiyona mu buryo budasobanutse, yaragiye arakukuza aza ku mwanya wa mbere, gusa ikipe yaje kugira cya Man City iraza imukura ku mwanya wa mbere, ndetse birangira inamutwaranye igikombe. Gusa uyu nguyu Mikel Arteta yarinze agera ku mukino hafi wa nyuma akiri ku mwanya wa mbere, nubwo byaje kumugora birangira adatwaye igikombe cya shampiyona yariya mu gihugu cy'Abongereza, dore ko ari na shampiyona zimwe muri shampiyona zikomeye cyane hano ku isi, dore ko ari nayo shampiyona ya mbere ikomeye cyane kurusha na shampiyona zo mu Budage. Umukuru w'igihugu rero ikipe ya Arsenal arayifana cyane, ndetse akaba anayishyiramo amafaranga yiwe atera inkunga ikipe yiwe yihebeye cyane, dore ko niyo yatsinzwe hari igihe ababara, kuko murabyibuka ubwo umukuru w'igihugu uwo bita Oswald Oswakim ukora kuri Radio and TV10 yamwakiraga mu kiganiro hariya, rwose bari kuganira bagaruka ku bibazo by'abaturage, banafokasinze ku ikipe ya Arsenal the Gunners bayivugaho, ndetse umukuru w'igihugu akomeza kwishimangira yuko ayikunda, ndetse icyo gihe habaye n'agashya
mpeshya umwana bita Gilbert amagara umukuru w'igihugu mbere yo kugira ibindi bintu amubwira, arabanza amubwira 11 b'ikipe ya Arsenal. Umukuru w'igihugu aratebye aramubwira ati nguzi ko unabandusha. Ibyo bintu abantu benshi barabyibuka ndetse n'ibintu byose binamushimisha. Kano kana bita Manishimwe Gilbert abantu barakibuka ko ari umuntu bita Rugaju Rigani yakayigaragaje impano yako, ndetse bakaba baranakajyanye mu mashuri kakajya kwiga, dore ko kavugaga mu muryango ukennye kari karanatsinze. Rero icyo gihe umukuru w'igihugu n'ibintu byamushimishije, ndetse uyu mwana mugezeho n'icyifuzo avuga yuko abana bo mu cyaro bafite impano zo gukina umupira, ariko hari ibintu by'abayobozi bazanye ko umuntu udafite amafaranga impano yiwe ntago ipfa kuba yazamuka. Ndetse ahandi umukuru w'igihugu yibukirwa ku ikipe ya Arsenal ni igihe ikipe ya Arsenal yari yarahatanye n'ikipe ya Leicester City, birangira ikipe ya Leicester City n'ubundi ije ikahita itwarana igikombe ikipe ya Arsenal. Rero ibyo bintu umukuru w'igihugu yabivuzeho icyo gihe, araza aferesta ikipe ya Leicester City avuga yuko ariko bimubabaje kuba ikipe yiwe Arsenal idatwaye igikombe cya shampiyona y'igihugu cy'Abongereza. Rero biragaragara yuko umukuru w'igihugu ari umwe mu bantu bihebeye ikipe ya Arsenal, ndetse ikipe ya Arsenal akaba atari we wenyine wayihebeye kuko ifite abafana benshi bakomeye cyane hano mu Rwanda, ndetse harimo n'abanyamakuru bakomeye cyane ba siporo, bano ba Samu Karenzi bafite SKFM yiwe, ndetse yanakoraga kuri Fine FM, ndetse n'aba ba Rugaju Rigani bafana ikipe ya Arsenal, nubwo bafana ikipe ya Real Madrid kurusha ikipe ya Arsenal. Nawe numwe mu bantu bafana ikipe ya Arsenal. Ba Cristiano Lorenzo Musangafura bo kuri RBA nabo bafana ikipe ya Arsenal, ndetse n'uwo bita Seth Naisa umuhoza nawe ukora kuri SKFM. Aba ni bamwe mu bafana b'ikipe ya Arsenal, ndetse na Senior Maramira Regis ukora kuri Fine FM akaba n'umuyobozi w'iradio. Uyu nawe numwe mu bafana b'ikipe ya Arsenal. Arsenal ifite abafana bakubesha hano mu Rwanda, ndetse na bamwe mu bayobozi bo mu nzego zikomeye z'igihugu barayifana cyane. Rero Arsenal ni ikipe nakita ko ari ikipe y'igihugu cy'u Rwanda, kuko ni imwe mu makipe ikunzwe n'abafana batari bake hano mu Rwanda, kuko tugiye kureba amakipe yose ari muri shampiyona y'igihugu y'Abongereza turajya kureba tugasanga ikipe Arsenal ariyo ifite abafana benshi cyane bakomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rero abantu benshi bakaba bategereje koko niba koko umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida Paul Kagame bino bintu azabimwemerera, ariko muri comment abantu bari kuvuga ati ngo humura dadi wacu, niramuka tugize imana ikagera kuri finali yarenze demi finali igatsinda PSG cyangwa se Paris Saint-Germain, ngo dadi wacu azahita kwemerera iyo tike azayiguha ujye kureba iyo match ya Arsenal nawe wihebeye. Dore ko abantu benshi bamwe banatungo batari bazi yuko uyu muraperi Bulldog adafana ikipe ya Arsenal, gusa yagaragaye yuko rero afana ikipe ya Arsenal. Gusa harimo n'abandi bari kugenda bavuga yuko byanze bikunze umukuru w'igihugu tugize imana Arsenal ikagera kuri finali nta kintu cyamubuza kuba yagurira tike uyu muraperi Bulldog akamusubiza ibyifuzo byiwe rwose akajya kwirebera, dore ko umukuru w'igihugu ikintu cyose yamenyereweho nuko umuturage w'u Rwanda ikintu amusabye abona gishoboka atajya akimwima. Rero umukuru w'igihugu tugiye kurana n'ibintu yagiye akorera abanyarwanda ndetse n'ibindi birenze ibyo ngibyo, noneho uyu muntu yagize atya aramutungura no ku ikipe asanzwe akunda cyane yarihebeye. Ni ibintu byumvikana yuko rwose byanze bikunze nubwo nta gisubizo umukuru w'igihugu aratanga kuri uyu muhanzi Bulldog, abantu benshi bari kuvuga yuko rwose byanze bikunze umukuru w'igihugu azamuha iyo tike akajya kwirebera iyi match izaba yahuje ikipe ya Arsenal ndetse n'ikipe izaba yageze ku mukino wa nyuma. Gusa Arsenal ifite chance nini yo kuba yagira kuri finali, kuko ni ikipe yagaragaje ko ifite capacity yo kuba yatsinda, ndetse n'abakinnyi babanaga ko bari stand by kuba baza bagatsinda ikipe iyo ari yo yose. Babuka Isaka bagarutse ubona ko bose bacyari bameze neza cyane, ubona ko rero ikipe Arsenal icyo twayifuriza ari amahirwe kugira ngo n'uyu muhanzi Bulldog abashe kuba yagira ku nzozi ziwe. Rero na makuru nari mbazaniye nge na Fabrice Murano, mbibutse kujya mukora subscribe, like, share na comment. Ndabashimiye mugira muri